نننې زمونږ سبق سورت آل عمران سلورم سفارہ آیت نمبر 103 خوانوالی تر آیت نمبر 105 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واعتصموا أو منقولي أولغوي بحبل الله پرسائے کتاب دا اللہ جمیعا طول ولا تفرقوا او متسنس کی گئی دا دین دا اللہ نا واذکروا او یاد کئی نعمت اللہ علیکم دا اللہ نعمت چکڑے دے پتا سبان دی اذ کنتم کلچ ویتاسو اعداء فألف بین قلوبکم دشمنان دیوبل فألف بین قلوبکم نمینه واچولا پمینز دزلون استاسو کے فاصبحتم نو اگرزی دی تاسو بنعمته اخوانا پنعمت دا اللہ یعنی قرآن باندی رونا وکنتم اویتاسو علی شفا حفرت من النار پا اغا کنارا دو دوغل دو اور فانقذکم منها نو اللہ خلاص کلی تاسو دا اغینا کذالک دارنگی یبین اللہ لکم بیانی اللہ تاستا آیاتی دلائل خپل د قدرت لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو سملار باندې روان شئ ولتکم منکم او شید استاسونا امتون یو ټولګه یدعون الی الخیر چراغ واړي خلق خیر تا یعنی قرآن و سنت تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کئی دنے کائے یعنی توحید او د سنتو د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او منکی خلق لرا د نارواونا یعنی خلق منکی د شرک او بدعتنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغه کسانو هم دی کامیاب وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
او مکی گئی تاسو پشان د آغا کسانو تفرقو چی تسنشویو واختلفو او اختلافیو کو من بعدی پس ما جاءهم البینات دا آغنا چراغلل دیت واضح دلائل وَأُولَئِكَ او دغ کسان لهم دیل ردے عذاب عظیم عذاب لوئے